so hard in my killer, so hard in my Happy Sunday to you. Baby Bia, will show me free Bia, me ma wakwaba, biem, edemoba experiences in life, Jimmy dear, o shesu. Unyankopon won kwaso nhyira woni abusua ni nyina. Wama mo nkwatanten. Wama mo ade ye nyina enye yi. Onim se duru kwasi ada na yetena sesei dia. Eye abrabom enkomobo experiences esua de. Medofo ye betena sesei ya ye ntena sesa akeko. Ye betena sese ne ye beya. Osu benya bibi esua efrim. Ubenya bibi esua edia bobra. Abrabom kukuhwe ase. Etoda edene. Etoda nsoso a emre. Ayese kwa ubipo. Ayese mountains no. Ofro na usane, ofro na usane. Bani nyina mu no, bigidi se etoda eya na wo show hu kran. Yankopon koso nhyira ododo. Frobio, no be frobi. We see ye sister Nabo na yes original papa bi. Start nyina ka echiri ma badodo. Rafo, boamie na yemfa nase kese nyina enkoma aboafo a wona soma sene. Esanse edru kwasi adase ya wo mo se ye erade. Na yes experiences die. Ye gyae na chiri bo a. Ebi o. Hwan ene bebo ano. Yankopon koso nhyira Jeffas. Just enya Jeffas kra dia me senka stress ne dia because pressure ne so. Ofa na ofa. But minya me Jeffas mixture. Na me nom say ya stress ni nyina me say etimi tutu yira etimi kote. Me so yare don bia etete hepatitis B, malaria, typhoid, menstrual pain, anase yare horo eka ho nyina me dofo eye Jeffas mixture pe eni betimi etu nase esan se da ne da me tena dwan mu a me ka kire wo se Ghana yedene Ghana ayehye enunti entena se emma yare kwankro bia enjewo emmoso enteteo me dofo bia obi ado tutu amerika fa namba ne sisi ya na ade abusunya no nkonkotu na mo no ma me wate esan se wo huhia me sani ya me na ya me huhia ono saa na me gidi se ososo huhia me anaso se saa na anim se wo so huhia me dofo tutu amerika bema waye mre wo mpam ne du anapa wo ba ni bubu ani chie me si nyanya me suro kra ene wo mpaye bia me so wo ba no esanse wa chese wontimi mu adwumenti otimi fa wachi but me twitwa mi breki esanse Jeffas fee capsules tia sentimi sro be bia obia no tutu amika no bi ansa na wakofesi no entena se ma me sromfo wanim enye fom Jeffas fee capsules pe ene be ma watimi akọ 45 minutes anase 1 hour enso na ombre tutu America na kwaje wodi Angel Beverages anom dia ede na egu minimum a ekoyo anom dia chese enkola ne mrewa a doctors nyina chese the whole Ghana and the whole world the MC and okwa aduchira Angel Beverages eno anu bia ede ye parties ahorwa ekoso eyi ahorwa ekoso eni tutu America na dodo bia opebia no be se mi ankasa na yas me de bebrew dodo bia opebia me de ba delivery no be say free esanse ya papa doctor Kuko tin die unim so no odwen ya pomuden ho eno ti no se me kamfo Angel Beverages ama ode ya unim se eye krogen me dofo papa go furniture enkonwa papa ehote na hodene wom na efe obi bebi sasa hemfa ena wo kese majansen ne so hono mo a wogusu ye promotion ne dendenden office furniture horo bi a opebia papago furniture sebra ebi e wo hono curtains blinds wallpaper just say bia ebi e wo hono fo ni chirim sesi a ono so se men kan cho se me do fo bia eco bia no delivery no e free na umpewe na opedie adonko next level eno na mani meme nyina agiatum Angel energy drink die se me bana ma bressa eno aminya ba akona me bie so na me nom no gba na kire se eno no mi tiri hwi e hye mi every cute cat palo
Cute Cat Parlor. Mirafo, baby bia wo bia so opesa wo do ba kosua adwuma papa. Na daache eso bamfa so e de mawafo ani chirem e wo Cute Cat Abeka Junction. Enwia horo bia, etira horo bia, wo mo eye bi bo moden a na fa wani chirem e wo honom se sia na fa won number no, won number no e go screen anim no. Fa ne se sia. Afi atare a shemi if ladies in collections ebe ma otare papa e fe na e hote e bo wa raba bo modin atutu America na fa number no na baby akobia na ka kire no kitchen ahoro nyina ka kire na on fa de embro baby a obi e delivery e de ko Kwadwo shoes Kwadwo shoes empaboa papa efi Kwadwo shoes empaboa papa efi wom ewo dansoman enso nyame road Sakaman Junction ne se ho no mo a na Kwadwo shoes wo bomodin a na empaboa horo a ope bia no wo mu guso yese so wo mo dwene ye hunti da ne da no sales ni guso koso sa bomodin a na fo ni chim se sia but for manim kama insusu mi makeup if Crystal Beauty Parlor in fact ko na kwaje won sa no adwuma wate fa number ne sisi a wo se wadwene wo ho enti wo penipa baako 50 na wakire wo madwuma free kete na obetua fa number ne sisi ya Crystal Beauty Parlor birafo men samre mama min twa me hombre ne no me ba ene no die enya agudi kura me ba isia Emse for me sign mamu nyina akwaba biem yen samre na yensa aka ye ofa baako e wa hase ya oni yen e ba betwetwe na brabum ne kukuhwe ase life experiences eti yen samri ma yen komo hwe na anim sese e basa asoso dia iduaduam e ma yen saka counselor a wonimde no kasa eto akomaso na ebo adwumadie no counselor perfect ono so ha enkomo makwaba ebusia fo mamu nyina akwaba counselor okodie ebusia fo no hoyi counselor wan kasa wedding fees ka kire me when is your birthday? June 23rd is my birthday. I'm May. Okay. Yeah, so I'm 23rd May. Okay. Mm. Oh, wow. Maybe I say just here do. Ah, yedi. Yes. You were more no. What you say? But just so be a here. Nkola ni nyina ho ye. Okay, papa, pacho bibia bokodie. You. Okay, obehwe o camera nim na me pacho wabo wudin baby a wo free, baby a wo cool school ye pese oni ehye experience no. Yo. Papa che fam kobretwum. Okay. If you adwuma ko. Okay. Na mabrabo me so hwe na ebe yan nuanu mai de ache. Okay. Mrs. Naja na yame adum na bibi kakra wo me se. Okay. Ti wande me bakra ha me ko ne me kita private car me ko kwanso na obi stop me. Ba na me ye CAC elder. Ti me ho na me so ya eshes ne ba ko. Pacho kasadin kakra. Ti me gina fa no. Me fa no na ye ko ne me ho say. Now we CAC elder. Aha. Okay. Na your friend say me ko na me share na me so ya eshes ne ba ko. Na me fa na de asa. Na me ho nipa ni yi. Ti me fa na ye ko na obetuna car na chi. Nti ye ko na ye di nkomo na me ho say ye nipa na me buut ono na mafa no. Nti me gina so onsi. Na oso agina wa che onya car nti o de bebe a me ko bia me du a obeto aso. Ti ye ko na edidi nkomo a nti ye ko du bebe a me ko na me gina na me sane na me ko. Nti ni na chi no. Ba fa se be 2 hours stop. Na me te so obi bo me dam. Nti me bue da no. Na small boy. Na madu baby a mo ko no. Bibi a me ko no. Aha. Magina. Baby a me ko no me duru ho no. Magina me na ono asi na me ko park car no. Okay. Nti e ho no. Ba 2 hours time na me so obi bo me dam na boy bi se. Obi hwehwe me. Ti me bue na again no. Me hwe no so na ye self contained. Me nko an na me wo. Ti oba na so wanya car. Nti me ma no baby na de chan na okọ. Na ja me so me de ahomobo. Ema ne dan ba ko modern nti ade achi me na me kosi no ba bi obenya ka O dan no na how many bedrooms? 4 bedroom. Oh, okay. Okay. Nti ade achi no ono ampo ne benya me se o pese okọ. Okay. Nti me bie na me ma de china me ka no na me kosi no ba bi obenya ka akọ ba bi okọ. Na dan e Friday, Saturday na me kosi and Sunday me ho na police for bus o mu hia mo police station.
nti me so ya na be siesie fridge nti ya mta akwa ya o fridge na di nti me so bia me kwa akwa ya o adwuma ma o me kwa na o mo se girl ne se me rape no asema me ken ice agoro kakran sa o mo ma me so from adwuma koto Cape Coast me ya lawyer papa nti no o mo jeri me 15 years ti me na me wo Anes o Cape Coast no mo jeri me na mo remind o me twa remind 1.5 year asa na o mo jeri 15 years na o mo de me call maximum security prison baby ata yi no the one na me say me happy the me arrangement mo de me balance am be happy so ya no di musika ni di one fee me nti me twa 3.5 years won sa hom na me hwa nsa hom no ho ya de na me san call back to Cape Coast the one na me ko twa wie na me buy the me buy no to ko twa 15 good years no e wo prison yes the me buy no na was a baby wa be so woman no kwa na me ni ba bia nti o ka che woman so no wa hwehwe mu kura na o de me call Kanachi police station say me ma dada sese menti ase yere ena me se me ware no wo free prison ba ye no eya na ye pesa adofo a ehwe ye no wo mutensem na se wo free ko twa 15 years in prison ba ye no ena usua man ko mikro mo okay na wo ba me stay wa Accra ha okay it wonenam to asomai me do Accra ha no me ma high container me ye madwuma no wo me siesie fridge na ade no nti me hia woman no Kanachi nti me ne kasa na me ka me prison asem che no so wo bebo me nti na me ne na te say ye be ware okay nti chi na woman bi owo me area ho ono kwa na me nim no ono ka che woman no say me ma ye the word me kwa me ba iska o me ho ya me kwa ye word nti na me so mato woman na so ma woman so ko report mo police station say me ma disappointing me mo ba chi me ko Kanachi police station Friday Saturday Sunday Monday and Sunday o mo jani me di tu me ho fo say o say me hwe me ho so yi nti many nam TikTok one me ko share WhatsApp group bi mo say crash and date e bia wo po ba bia wa na wo do years ne oba type a wo pe beto ho wo register no o maju hu sika sa experience na mpesa me che obi pesa okodwa ne sa group na yo mu ina ba ti bi wo ma mma ne bi ma 18 wo de yeti che say obi ho ye obo base bia na wakodwa ne sa group no obi abu nti me ko join group na ni 2 weeks na woman ne friend nti ofra me ne didi nkoma na o so ne half years anti na ne half year Muslim to that time na woman na wo share wo free prison by na wo share no no the on na jai ono ne tena for how long oh yeah na anti ya be influence be 6 months 6 months okay don me na jam obi atun me nko no ho no so mba mpo okay ti me ko join sa group no me say group no de ko join na o maji o particulars oba se region particulars am me say bia mumu ba ko sisi ni onko a okay o ma se ni o mba me ko join group no na o se me bia me ye nti be 2 weeks time na sister bi frame me nti o frame me ne ko mudi ma na so ono so opekun nti ohu me normal no ma fa me picture kwa nto but ohu me normal no na e kan so frame me nti sister no we him fa na Ghana ha also also we sinifie wo nsawom okay nsawom barrier but o Ghana here Ghana here barrier w so ho okay but o ti Ghana here no okay nti edidi nkoma na so onu Muslim fo na ya na omo nkwasra be me tse wo ye friends amari so ho oh ye Muslim na me ka chen se misas kana de be yes ya amari amia na so onu kwa ma ye 2 times nti o pese we no ye ni tu abi nti wo dia memra nti me ko ho Friday Saturday Sunday Monday no no so no me ko ba bia metu on so ko di 1 week ho na chese me ba no no so aba ba no so aba nti one day me ko ho weekend me ko di weekend ho nti Monday na me ba no so me ntwa no ko to no ma wo nsanwomra oba be 10 o'clock nti sa ta me ko adwuma yi Tuesday no so the same thing ti Wednesday na me so no esa me so adwuma na me ye na be so obi be na wa matuma ho adwuma no be se me foka na me ba nti me ba na Thursday Wednesday na no san frame me nsa me nsambra na me so madam we dey me patch me ntumi mba nti Thursday no me friend no say no ho te se me bi san se na no ho te ti me te say te se be ma bi kasa wo na chi sa ta na me na na nte be 3 months okay nde won na me hu se sa na onye Muslim oko Muslim but onye Muslim ne papa na me na mo ye fantifo o mu but onya sorry oh yeah sorry okay oh yeah sorry e so mo ye fanti kremu ana se ne nkwala abrim no mo de ne mankremu ni aware okay no tu bai but ono ka che o se ne half year santi na ne half year Muslim but me ne ko ho na me ne start ya na ntene mi hu se no ne ma me ka pe no mo ye fantifo mu fi me area
nti odi me ho komo che ne ma me so ono ko oni me but modern boy me bu nti na omo de asam to me so nti ono ko oni me se ma ba kra di se we hu me na so ba ni ma na nti ono me na nti ye na nti a Thursday nu na me frɛ no nti me frɛ na me ne kasa na me te se be mba bi ko se wona chi no cat ono cat line no na me ko kwa to me kasa o phone so be 12 o'clock kan sana obi akwada ba sada no my friend be 7:30 no ya kasa na me te se be mba bi kasa wa chi no cat line no dum phone ya ma me foka eba Ekoho. Te me ko ho no main gate no omuntu te me ko na sebe ka fro ne be meda a wo ne mpa no so nti ho no bibi ba ma dum se ka main gate no ntwawa no ni main gate no na ontom but oye den na wura bedroom no so ne ye 2 door no so ye 2 door no oh okay on fi na on so 2 bedroom okay but second one ko gate inside no de na gate inside no me ko na omuntu nti me ka partition no ko ya me hwe me tia me hwe ne mu so ne be ma na da okay ana me video ina me sam achi because se me kasa me take action a me mete da akoma ana nsawom do blue nti se do pa me kronfo a me ni mo bia so around nti se adwene ba me na me sam achi boko na me yede nti Friday no and me no san friend say ne ba no guta kola 6 years ba kola no me ko ho a me dine ko school a na me dine sim car me say me trend driving nti akola na ne jimi ho pa on to me ndi agwa me ko so me tuto na makọ nti Friday na me ko ho na yeda asemu a okay na wa ko prison aba ensem na okay yes eti na o san kita car bi mu ana me ba no me fit prison ba ensem no de ye pese ye ti won sem na se ye because ka say na akola no kire no drive e ba ne sen e na wunya asa aka na na so o san be start driving ni bi me da se prison ho no wo ko ho a na wo bre wo ho ase a wa hwe nya obaka say bia sebe ka fro asem ko officers no will respect almost on respect but me ho me kudan san no be 4 okay nti me ko ho no say wo se wuni madwuma bi a obi o so wuni madwuma no oni me ye nti omo so hwe no mu se wuni madwuma ne ya omo anka se omo boa o tools na wo di ye adwuma nti maximum security prison ho no na omo ma ye to TV na ade nti say ya me na omo ma me ye ni ya se ma me kan de metuma ma officers mo obi sa wo nti bra me na me officers na no mo prison ho na mo shows ni bi di the same your friend say Master Yidi oho Master Day Yidi okay okay na hwan bi na Master Kwame one a different okay na chief amwasa okay nti ho no na Mr. Tisa me ye adwuma nti agya me yeska kakra na me de akoto me record so okay me yeska kakra na me de akoto me record so kakra because se ska ho no mbebo search na o mbebo mbefa ko okay anti me yeska kakra nti me de akoto anti me bobo ska no anti 2020 I'm from 2023 January 16th na me pie nti me pie no me sika o mo kan ma me wo prison ho 150 million. Okay. No, can o the chairman sir. Okay. Record ne da ho a wo koku bi sisi o. 2026. 2023. Okay, say 2020 ahen. There be me pay o January 16. Me ban for 2 years ni. 2 years. Okay, na say 2023 and I will pay from in some prison. There be na me pay fi maximum security prison. Oh, okay. Maximum security. Nti me pay me sika o mo kan share me nsem aye me sika na dem record 150 million. Okay. Nti me ba na me wakwara bi so me chen da bi na me ka chen so me diska aka bent me pesa me peka bi na me dia aye adwuma aka ti ono aboa me ma me di sa ska no talka ta me use ni sisi am 150 let's say 15,000 and that's 115,000 Ghana cedis we dey wadama ka be na betimi ato e wo Ghana pro say Kiaro entimi Calaban tetedie ni bi makola no tetedie ni bi aya tetedie o me fa na man 13 aso okay 13 okay nti odi ka me aso me fitani nti odi ba me so me ye maintenance kakra o okay yenkoi nti me de madara kwa na onhwe ni na magi nti se obi fridge se ya na me charge na me de akofa me ye ni wi na me de ko okay nti aka no na ya me de girl ni sister ni so obenya driver pa de ama me de arrangement me de ka ne ba no e be si no okay nti na ba na ko school a na me de na ko nti Thursday na Friday no oxen mbra na me ba no nupo from say akwara na yare serious me so nkwara nketenkete de minimum ho aduro ya pa to ka ma me ba from ma me ba no me ba na me ba ya akwara na aduro me ba me de katre ya
me hiti na me de nchin adan di bi nem de agum nem de bi pu akwara na be 30 minutes na me di nkusra na akwara na dai to dai na Saturday anapa no so okodidwa e wo sa o maba nti me ni akwara na wo ho na akwara na ka chem say grandpa enre so jama beda ha na so jama no me mpa na 70 fi na akwara no me bia no opon abra na sa so jama baba na me so kemat ti ma me ne ba no anka bibia anche no nti enu me na yedidi na maka chen so me ne wo nkombo nti say be oba na madaka onya ne me wo so no ya na oton na mo store nti me beja no nti be 11 ni mu na obenya ne me na me fre na me ba na me so sister me pa wasem pa na wo so pa masem na me be hu ade wo ha me ne anje akwara yi so aka kire me ba ha beto se wo ne obi dam pe so ama me video yi no so asema me kana ye no kora na enye obi a na akwara ne papa no friends akwara ne ye no oba wo nya ka ampo no dai so wa di se wo no beto oba wo mpa ka be yo de ti wo de sana che de apa me cho ne bibia ntwa because me bi hu se ne makoma ye me ma hye me ho so anka me ye bone so e bi so anka bia me menwu a na e bia na obi akopira nti me hye me ho so na me ko nti waka no kwese oba ne papa na ebesra no odae dia pa me cho ne bibia ntwa me kan ya wampa me cho na de chin Sunday no so ahumra chin be 12 o'clock na menya ne no ye betna corridor ho na me kan ya wampa me cho ntimi jo no ani phone na me frɛ ne maame ne maame di na tema be 1 hour na me da to speaker out or notice na oti ya na me so meti ne maame di na tem se wo yonko woni si su kra wo yonko me masam ya mo obodam hyeden na se oba me papa bai waka chen se papa na o fine aden na okofa be ma wo nachi se oba ne papa besra wo mpona de asan wo se wo ma ne ko because wo no obi ahihya ware te ma me tunufu a so wampa me cho te me hwe phone so na me hu so jaman say a store so jaman wo so na me frɛ man so fa phone say recording sin na wo ana so me kan say papa what the phone number and the first so jaman na so one oba na ne phone ne kwa me de okay ha te me frɛ man na man no je so na me san so yen mama no so one ne wo ba it's okay Thursday no obada ha no say o frɛ me sa kwara ne ya na me ba so banko na me say amaya no me ne na hihya ware no so on kan kire me na me beto say wo ne ne da no say asema me kan na no no so je man na wako pension nti na ni afi obure 60 years nti won tumi ntwa ntro so ne ne ye ne de na kan ye nti aka kire na da nko mba hompo nti na me kan ye no kwanti opam cho me ma ne me ame normal na de kyen obafra me ye di nkomo na opam cho bi nsi bi te me kan ya wampa me cho ne na me so madam so wo ye bone na ese fa cho na wampa cho na kese nya de a wo bejai nti mi ana me kan say manage ho e nyina ya hihye se be ware se wampa me cho de aware na e si he ya e fi na ko mamba mpo be me so mba ho be na me pa ko mi no me nyina me gu ka na me tu ka na me ba me be ti be 1 month 1 week no ho na da ko me pose for ba me so mu hia mo da ko me position na me so and the radio da woman ti so ko chi obi aye so utumi bi sa de kwa waye se na be ya wo kwa gbogbo ho no so woman se me ma kwhye ne no ma wo ni fi me say awo hefa o so wo ni fi da ben na police fans o mdo ntumi nchim sa na o do ba nti ogie kata paper wo Nsawon police station say on from brother akoma na da akoma fo na nchim na mo mfrɛ Nsawon fo na mo mefa na ja metu me shop na me ne o mo koe no me da akoma police station ma de echi no Tuesday no o mo chi Monday Tuesday no o mo mefa me ko Nsawon te me koe ya o mo bisam o mo ka kire me say girl ne se ma kwhye ne no ma me hye ne 200 million this make me try ask Canada ye ya sem ne ko fi ne ko se na me se me ni sense am ni twa sa asem no sukwa no Nsawon mo kwa me ko wa because Nsawon minimum bia ho na Nsawon mo yo no kwa nka minimum bia ho nti me ko kwa da na ile na me ko try sa 200 me 200 million ka sanka me na container nti me ni se ask kan o mo kan ya me be si 100 na me si me ni nti o mo fa asem ne ko court nti me da ho Monday Tuesday Wednesday Thursday no mo de me call Nsawon mo court ti ko do na mo frɛ case no mi sam se mi di fo na se mi se mi di bi me pacho yemi na han ntwa ye ho ukodru ho no nti kai baby a wo ukodru ho no na on bisa se udi fo ana se ebusia fo o ma nje abafo nkrato e mesese
medofo nyankopon koso nhyira wo sada ne da nyabre mame enase kese ensan koma aboafo na so masin nyina papa go furniture Jeffers mixture angel beverages cute cat parlor ladies in collections kujoshi omunyina nyankopon enkoso inshallah yense me no ma yento aso counselor enche bia meba wo ho yentoa wonsam no so yo nti oba no ko report say me machine fie no police for no ba fa me no kwa no fie ho no ko ma fa man ko me ko hu say enoma ba kwa na say me nu ahye up to now omo fa me ko no omo ko lock mo omo process and omo ka say me interest ask kan na me say me niska bia me twa because me nhye ne hwe nti omo fa asem no ko court nti da ye ko court no na 7 years me na so na me nan ya ho nti bebi omo de me ko tenan na omo yi handcuff no wo me nsa no ye free obi asem nti nipa na besia akọ adeka no me no otia me nan so me statistic moja nti omo kana asem ye na no lawyer ne ba me nche be bisa masam kontu me ka kire no so obegina ho ama nti omo free asem no no ka kire judge ni se Ghana amra ma kwa se obechi obi na obekip no police Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Sunday in the court nti omo me be the one judge ne say me peni pa mi no omo me be omo wo Ghana put them for how long? 4 days. 4 days. Na me da. Put ourselves for 4 days. 4 days. Na me ndware me yahwe because oba na aka na nka me mi se nka machi mi mpo nko de mmekọ oba na won me ko hu se nnoma we na ahye na no me we na ahye. See ya di no de videos be kira me. Videos no de kira me kwa me hu ni ye but me den na maka se me hu ni ye. So omo de me ko court no ma me be ni. Na omo say 22nd of this month memra. Na lawyer no be gina ho mpo. Me nim ni ba bia ono so nim ebi na so nsa mo kwa me nim obi a ho nti sisi anu se bia abasa lawyer na ojim ske bi ne manye bi kwa ne wantwitwa anyime a ebia na masemi hu we kwa na o ma sound makotum ebia na masemi we hu na o ma sound makotum because woman since I many ni twa so be 1 month 1 week no me ne nkasampo ana makoni fie me na wo so hu mi da asem na wo kan osi ohun sam e ba ho na me se obi a me se me ni waja mo mba me ko bi mo se me mba nti wa hu mi ni kwa no betu abom di ba ko be twum o pede wa ha na wo se me uhun se me shatare tuntum nti me na ma ba hye wufi enti na woni ni problem ensem no faraba nyina no e start say wo ko pie so say be ma ene ne da me mpo me ka say o bible mu say wo ko to say oba obi ni wo yere da wo pa obetumi afọwade na se na makoma ye me no me se on pa me cho na bibia ntwa ana wan pa me cho no won pa me cho da na che say wo nye ready say obejai because me ba wo se memma miensa na o ma ware wo ba ko de o ye wa maria 2 months be pe na won ni jai say be ma ni photo say wo photo mi nim nti saa na mabatu so obi ni wo da say memma mienu so na won o ma wo ana ba ko be hwe ne be na no abada na second one so be no so be on so be no da say na che say na ye nti mi ntumi ni won tre be nti obi antre ne bed ana me ko mba bi na dwe me ho na wo de abatu me so say me ma ba hye wo fi woni apodo for say woni o mo ko hye ye o say denyo mo ba ya na mo ma so ko sika ta back 4 days say me ka say mo fa me ko court na say me mo hwe kwa na nka mesi kanta back o mo de bia no che say so mesi wo ana ba ase ba ko American say obi de obi ko to prisoner obi de asemi to obi no so a wo say we o mo say we suspect o say de enti nipa na o de asema to so na wo say o mo waduane me ko to nkofo bi wo ho a che say obi a letani che so oni obi a wa ha nti ye ne ko to wo no obi a ma na aduane nse wo anto aduane no wa ma ne bia na che say o da kom e bia ye ba hwehwe asem no so na sa asem ne nya no kura na che say nipa ne de akoto akohye wanyaaye eni ya de nti na ya na sabi ka fra obi wo ho a na ebeba ni se ne wakun wuti se nkofo kunkunkum ge omo gas na omo yire ma bebre fi sa de we se ye na mmeko hu a ka mmeto se wo ne be ma da no ka beto me bi ahwe wutiri ku se na che se de wo kan de oba no na ni baby father no ne ba ne papa na che se oni ni nyaayi o wan ka no kra nkyere wo me ko e no so oni sabi ka fo oni kunu nti o de abetu group na mo group na yi wo ha metumi de ache o de akotu na wo hwe ni picture o de kotu group ni ma metumi wo se sa time ne se ye pompi no se denyo so sa picture na de group ni no o de kire me no me kotu na ye sa na ote ba sa time no me mako di 3 days wo ho on so be di 1 week on ho nti na che se me ntumi nka se yen so be ka fra obi tumi ware obi kwa na e bia me 60 years metumi mama musika na se bibi wo me ho na so oba ne pemi a 20 years and 25 obi tumi aware no nti me consider sa no so onu no sa wa wo 5 no 4 no o 3 na ba ko mo yantafo nti o mo ye 4 na papa ne die ni ka but me ko area mo na se me si no obi kwa ka che me se sa na o si soje yin ne ba no kwa ye soje yin ba na emom ne onu ne wo dada no onu ne ba na o de ko che soje yin no
nti ne life o woman no na me make cha won nti so obi ba na so ni obi nante na se nipa no wusu ban bi ade na ya Ghana for montumi empa mu nka se nipa we sa na nusu ban nti ma ne nante me ba on so se de obi no fridge se na so o se yanko me ni na na ye kokoye nti mu se obi a me ne nante na che se na wo support ni sikasem nkakra and at that time no na support no boa me na me so me boa no se me no free praising aba it's me be me shop as you see me be me shop no da akoma me see fridge kettle anyo washing machine ni blender madodo sen na wo me man do madodo sen na wo no mo ye 15 I'm 15 last year na ba fu we make 14 oba penny e di sen be 40 something years wow what worry jai ana ma worry jai na ma worry mama yiri bi so be menu so awu so me ne ma fo o si so madodo sen na o worry wo mu ansa na o ko prison na me worry 3 bom na 3 ni na ma worry wo ma me ne wo mate o worry madodo 3 ya na ye wo fie so me fie na me say self contained na what is self contained 4 bedrooms iti ma baako 3 eti obia wo ne dan eti u fili we ya na wakọ ho u fili we ya na me won say sa no mani na amoa me because say bika fra Africa for no ka say skeni ntu no fo nti say o ma ntu me fu ma me say makodi cha kasa na che say na wu pa emma ni nyina eja ama po me adana wade bi na eda na se wade bi na mu odu na se me pesa na wa hofe because when nyini 60 something na 70 years counselor still ahofe ne de ogina ne na so because na that time no timi say ano odin na utimi ware ma baako yo mu nyina wedding ma me ensa ebo tata me ya wedding no me ya wedding da tina ba wo de nsa ko hu abusua ko ye no ho ade che fie amre kwa so because I remember kwaso betimi akotre sa wo de ye kwota ware ne asori fra baako pe untum we na wo si ye CAC elder say na me che say who was kana say eti that time na che say usika na ase na woska eti na bibi kakra wo nsem ni na afiri nsa ni na afiri nsa na me ya say nka me pro baba ko na jamene na atena eno ye beba ho na wonye sure say ebia mama just that time counselor o de ebremo kakra nsa na mabem won say you see a wokan we say na wo enyi no mu miensa wo 4 bedroom efie no mu nti wo ka wasem so say ukoshi a girl no san so buy beka so onya baby nda nti ho no ne sa time na ma ne wo ho so me na me che say baby a asem nsi etum ho me ba me nko ho biem da bi o me say sa time na wa ware that time na ufa oba no me no mu na jai me no mu na jai ansa na asem we betumi enti na che say o ma fie ko obi akọ ne fie na che say unji ndi say that time na wutimi ware mami ensa na wutimi ni mami ensa tena bo ma sa ware forward efie dan mu ba akono a wo mu nyina akọye no unji ndi say sa nipa na wo fa na left no ba ye no asa kono bone wo ye ni bibi na e bia wa mpe ana wo force ye eye ni bi no credit e ba akopew mama se be metie me yakola na se wo kan no kra yankopon fa de wo bone che se me ye ni bibi a ame ba akokra se me ko me bosi esi ame mpa se ye no kra se sa de we me ye o ma ahoma ketua ye de ntumi me ko nipa mu wo mani ma me mani ho mo bro 100 e o prison ho o mo yare good dem bebre girl no de asem tun so wu ni papa wu ni mama ewu wow so na me che no because say because medical na mama ole masiu na me come fie na wo ama obi abekire oba bia me so ko nu me nkwa ni nipa na me say si fridge a meton bi so eya na me be fe bi kwa koton sa tam nim that time na sha ho pa kakra wow eti na ko ba no me na say me ko prison na me wo kia track me wo charge me on private car me ba o ma ton ni nyina sa de ni ko ka ho na me pese me ko mi kro mu o ma ton sa de o ma ni nyina me dan ni ko me ba na dos esisi anu ni o ma tutu ni nyina ani wi o ma tutu
It's that time the dan na rent ya na say one na otoy ya na one na osi. Me ana me si. It's a dan di egusu okuro na waton no so. So anti me ba ya na me ye adwuma me kakra na me de kosisi me kakra na me ya na me de kosisi. Oh wow. Me ba kwa me e wo himfa kuro ben so. Adwuma ko fante. Oh okay. Eti na we ya sorry penny e wo CAC. That's right. CAC. Oh adwuma ko mine no. Oh okay, adwuma ko mine no. CAC a sorry penny. Na me ya offense ya welfare wo me na me de welfare na. Wo na da welfare na no. So na sika ni nyina ba wotum. Eni ade e kan sika ni nyina. Na ya pese visa say that time na wo ya sorry penny e wo CAC. Na oni mami ensa etibom asawarefo no. Asori penny for e ma ho kwan ana no munim. No munim. Oh, ti mami ensa no so no kwa asori we. Ani o me na kwa asori ba ko. Dabi o bi aye kwa na asori. Me for ba me hawo. Nte du kwasi ada wo ko CAC we kwa me de we. We o Muslim, me ko ma asori. Okay. Me ka che ne se me ntumi enye Muslim. Me ntumi antuba. Me ka che ne me ti ase because why na kan na anti ase ne kudu ba bi na o ye bibia o se wo ti na ase se wo kan na wan ye. Me ka che ne se me ntuba. Me ka che ne mo ti ase. Okay. E mami ensa ni nyina no. Oni omu nyina agya ibo mu at once anase we call ye later na we so call ye. Okay. Say na call ye. Ba ko ne de na me ma me mpena asem. Nti me ma me ne nya ntokwa na ja. Na busu afọ be fa no ko. O ma me go so ti ase. Ma me ne papa no me wo prison omu nyina free. Omu nyina free mu. Ana ba ko no so de na ofi aguna bobikuma. Okay. Ono so de wo free. Wow. Na ba ko na ka ndo no ofi brema yesiam. Okay. Ono de o hosisi a. Okay. Iti na che say ye hwemu a emma oni omatena in your life o kan a dodo say Man de say na me yi mani ma me wa on na ma kire say o me me saba. Iti de wan ware o mo no o calculate a be ye say because wo see when no hu abrabom. Iti de wo hwe wo no o pese wo sua bibi se na ye be ya de wakom a amwa wo no enye obi akra na wotimi nya akukuduro se makfa niemem from Nkolabrem prison amakọ che se o hawa amakom nyina no ne obi na betimi nya akukuduro so obetana TV so aka etu afofrofo anase nkolafo ebia na obi kure kode ye chi wudie mu na wonya sa akukuduro no entimi ma abonten meka etini ebisa no entina maba ha se mpesa me de mabra bono etu ho mamanfo osua se mape no mfaso bia ni so mape no mfaso obi ho ba o hwe bia o huse bia wo sika ntina oba nti obehwe na se wanye sika na wafa kwan fufuru bi so se obi pesa o de odo tu ase ma na se bibisa nti se wanya akukuda na se wanhye o na wanyo oboafo bi me na amoa wa bo won sa asam kitikiti a mekan ya ube won se be efi da kuma ko ansa wo ye kwan a eture bi kwa na me pon adwuma be se 5 o'clock na me begina la pasa achi mota bi 3 hours kwa ni minya aka anti ya produce for no buy kwa wasan ka sa de kwa mo hwehwe na so oba na baba ye report se me makochi ni feel nti mo buy ya na mo ba fa me ko sika ntaba nka mo ba fa me mpo nka mo fa me ko ba bi a nyoma na achi mo fa nipa ba ko mienu bi nka won na ma achi ni up to sisi ameka se omo fa me nko ba bi a nyoma na achi wo ho no nti se eti eno no na ye wo house say up till now oba ne di asama koto so ana so obi di asama koto so enam so wakọ sales aba onti ase they say asem no wo court a ya san hye date am be san ko but eniema na ye se wakọhye no mo fa wani hu ye nti wo susu se asem no ye di ato so enti emran kan wasem na se menyi obi obebo because lawyer na me hu no odene no mama me but yan kwati adromra na habanya se bi ohia bibi na manya amana se ameti 1 cedi kwa ebi ni Muhammad Tumaka se lawyer wo de 1000 na se ji 20 cedi na boami ni se me ko na manya bibi amana na se bi a edu date ne so na wa ma me ntumi ko bi se lawyer me ni fi ba mi hu ne se Ghana ha no counselor enye ni nyina na ye enye lawyers ana se police station asem nyina na ye sika because recently ya obi ye madi ana meni nye hu ye ma adwene se me obi ameni so hyepa ene wo ya me ba be ka bia kiro but this time around me sua ne ye ma bintimi ye ma adwene se me nkasa be nipa ne be famra kwan so wonim se dey na mpesa me call report nipa no so na 1 cedi kura na e bi nkita me trust me Taifa police station
me call you 1 Ghana city 1 cent 1 cent ne chere say 5 pesos and 50 pesos kwa ye mbisa me bi but ye di asem ne maame ye ma nipa ne hu say enipa no eye defamation of character wa ha no because on count woni obi na enya asem e na wo di abefole no etimi mi hu ne say wa say ye no kra esesem bra ne timi di ma abai kra timi ma wo lawyer ye nje 1 cedi kra yo maame asema wo kan de no ano Ghana has had no de nya produce for ina na ometumi aboa wo sa kwan so wow e bia na omu ni say ya wo ba TV so nti omu ji usika omu tu betwi ba wo a wonni bi no maame me ka kire wo no but ye wo omo TV so bebra ofa lawyer wotimi ye obia ne ha wa de me pesa me kan say krom ha emra wa ha ena mra no so nya ni nyina na sebe eye sika se wonni sika na se wasem e de kra e se ye de kotu prison e se ye bu asem ne for egu so there be maame experience ame woni say sa obai na asem american oh se me ni na dey a position ka mo ne nko dan kura mo se o se me ni na akoda ne mu kura ne mu sa ampa mo de na akọ hospital sei na ye na sei na ye no o se eja o ka sa so a mostly no police for your investigation a wo a we suspect no yan fa wonko good what you see obi na bear report say wa hye ne dan e wo se won hye dan no into omo na atwa so mo ye hwehwemu se so ampa wo hye no ampa se niama time benti wano asem a wo beka ene alibi ni po beka sa ampa sa time we kra no me kwa mene na wo ho enti ebi aha na boa mo sa de no ho because medwen ho amenti ase me ni me yanko ba menya asem da onye oba bia so bone me yo ba bia bone me bona ma yan se bia me ne oba wo bia o say mansem na de bia do ko na mansem na de wa enti mi hu ni se ebi na mi hu ni se bia na wa na wo kokko so how kakra na 10 bm enam so ma wo ne emma no enya issues ana ma me pa che wo se be me hu okay me hu nkura no atura wutwa yi ni na se wo 45 years no kwa me ba na che se wo 37 oh okay ma fa ni ayi because baby ana me da me contain na me dem wo wasi wo fi a wo mo me be di me ba ho Friday ni me woni mi na fi ho Monday so so pese wo ko hwe be me ye ko no obi se area mo contain na otumi fi pue dintu mesi ni se pa pra ho nyina hye no osi me nyoma ye aduane wo ho me ye bibi na che se sa ba ni ye ba papa de enti ameka sa no enu na emam so ama be de be do no more good because oba wo da container wo hia be ma ni da container na ba mu amu ono asi ni dan yo ono asi ni dan to be down nche ono asi ni dan ya wo ye okay ya wotim se ne yete sent kura na watimi ya ono atimi ya invest asi ni dan edi wo a wo da container mu otimi ne ukọ no ne waba eti die pa ne beba se menti asio se wakọche ne se obutu obema butu ne so na sebe mpenifo animu a wone na eda na be nam so no de asem kakra ka twitwiri die sei ato so counselor won say nyoka no se ni anu onene tie ni asem no so ba yo de video kire no se pamicho no se wo ye me a na asem to wa why na odi weni bebu first ni Paul wonene wa asem na odi be hye no ni Paul wonene ni asem a wonene ye kama won fa hye no nti so jama no enya do be hye because onene ntem enhye da basa bi eni ho nti wa me pamicho me se me pacho no odi na ni bubo be se ende be se your friends Mr. Entry kra na aye we because onne na be me onne na mani na nya asem what I say nti please for the chance we kan asem no mutumi hwehwe nie no mutumi di ma wo say enye wa yo ma me o say o say obi ko hia no okoye na America ye o say na o si kire ya America to the pictures ni na kire me 2 months pepe na woni nipa ni jae ye da no to nchin ya me ba woni fie na woni mo pipa me na woni obi ankasa so na me kire woni obi ankasa according to me pastor me elder baako one me sister omko ne ho ne fie ho na o ka say e fie ono ne share wall no kwa ma me ni so hu say e ho hye but wa maka nkire no o ka kire ni pafoforo so ma me ni se hu say ho hye o wan kan elder bia ye ka say wo wakohye ho no me de me elder no mama wa me da elder no kwa na ka kire na ono me sister na no so sister ne ka ta me kire se nipa onye ni share friends wall no so hu say ho hye but wa maka nkire no o ka kire ni pafoforo nti bra ni pafoforo ne baba ka kire we na kire say no ma na be hye na hye
na me a mete da akoma from da akoma to your friends W would do W I would tell some bury ya bus stop no one son of moto na son of wako baby on wo ensem no aye bibie wo ho eja wo ma eye dodo sen 15 sani a wo kan ye wo mo nyina awen nti say ma 14 no pani ni wahi wo mo waka nyina e wahi o mo nyina ho mo bo mbra e wahi fa ebi wa abruchiri ana o mo nyina wo nkran me bebi ani abruchiri o mo nyina wa akra ebi aware ma ye dodo sen na me ma ye dodo sen me ma 7 na ma 8 ana o se ba kwa frame they say we aka 7 we aka 7 okay nti ohawa ukomi amane a ukomi nyina na yankopon timi share wani monyam ewu nkola sei memu edu 9 14 na edu num na ba kwa frame nti ba ko 14 nti obi antimi nyame ntimi ko bi akoma omu bi akoma ma omu nsupporto ho ne ye person ne ye bo ho nkomo kakra mame yes na ye wono se wonam ho na wo ho kire wa yes wo yemi ya wo ya na wan fie wo san obi hu se wo yemi ya wo ya se oba ne no nam na se obi sa obi bi ne wan ya ama no a na ode atu ni tirim na ode ahye nkola na adwem se mo papa kwa wan hwe mo hwe oba ba ko mene na wo 5 o brema esiam ne ma no bi ne masisi adan bi asisi adan won kra but wa ka che nkola ne se me wo man hwe obi a yes, and no me person bisa say is it because of one patcho me ba and na person bisa say is it because of one shawom no mo so sa ya wo no anase sa de ni wo mu eno anase wo mwa eno o decide say o mo so be yi o mani am o mo show first no ne ba ne say bra akwala no o mo de to mo so say ma rape akwala no so mo ni se me wo sika ntia wo se me kini firi ma o mo jeri mi na che say o mo ma me wo ho na me ja o mo ma me akofa akwala de ande na me amaye de nti me ko obi a mehwe mo hoda 15 years in prison obia obia me hoda am say me ko am say 1 week na asiamfo no omo kada o ma me na omo no mba ho be hwe me once and one no obia mehwe mo hobi na ma me sabi ka fra woni obati woni na wo first one hwe no woni na wo second one hwe no third one hwe no fourth one hwe no fifth one hwe na dad na oba ne nya wo ho an ho nti one wote na ware no ho se ware ne se ye wo ware na ye set baby a ogites bi de se omo ntina ho a ana omo hu se wo hwe oba na se hwe papa show camera ni me de na betimi aka kire wo mma ba ko 14 no se omo twen ama bibi ato ana se no matter what oh asa wani ase atete ni su ai nothing se mame bibi awo ahyesi bi awo awie me de bi amasa me kan se ne eto me no se na da se be jamrade ball no ndwom se hwe na bi ameto abobo ano na me metumi tena na me ba etumfo wo ba frɛ ne se bi a wo ahochi bi no no mo me betuofo na me ya me ka che won se me bi ma no nka asem bone bi antia me bada because e bi a wo ba ka asem bone atia ne wo ba ka asem bone atia na e bi a wo ba yare ada ho no na e beto aduane ama wonti se aduane no to ma wan se wo bedi be 1 year kwa na that day na wo bewu wow so me nka asem bone bi antia me bada okay na omo anka se na omo ye abeboa omo no omo ye because wo betumi aforce na ntwe na ekogyan nsuo but wo ntumi force no so no me fi prison ameba be 2 years some month obi ba ko pe emienu pe na o ma behu ba bi amewo me ka chiri kura ane me third born na o ma behu ba bi amewo no one che ne design sisi a o ye djuma wo Ntebeti mfanso be o be 20 Kepos Ntebeti enti wo ma ye adwuma kama di oni bi kura ware enti papa ko adwuma ko school of languages a ewo adwuma ko abrosan eto aso miensa meba me third born ne fie no oba chese eya me wanwon edie nko a na besi a emma nkola 14 ma me medwu obia entimi madwu ho a me tumi frɛ me wo de akoto panifo bi anim ma me pani bi na me de koto nanim me nfa koto pani bi anim sebe ka frɛ o ye pani no na owo nkola no ma me ana pani na wo de koto na e bi kwa wo ye pani sin no ye wo 1962 nti afi na me ko frɛ small boy bi so met na maka me ne me mbɛtem asem de bia me dem yankopon ase se mo ma me bunguo ana se me yare ne de eda no kwa na me sister me chi ba me ma me wo ye me nsa ba ko firi meka oba ba me papa ne ma me wo me omo wo me nko a ana me ma me ko wa no ko wo me no nche na me sister ko aka se sisi a wotu obi ankasa wo hu so chi na wu sisi a na bohu nyoma omba ba ye wo yi ase wabusuafo we he oh ma busuafo ndem panifo mu mi no ma wo ma kan kwala kankola se me de prison na me ma me na papa ni omo free
abrabo me dey mistake e na waye e dey nuhu ade ben na waye a obeka se ni wanuhu unyanya nka wanye bie mu da ma me nuhu amanu me hu ne se misi su no ma fa mani ahwe bora mo ba kum na me de hwem to amienu enu na aye misi e bi obawe e bia no ho yakọ sin we hu na sani na ya de ba ko nti se bia area ho se na me kasa mi ba e mi jani na ya de ba ko oh anu subanu na hia se subanu ya sa nka obawe se bi ka fa obawe nka oba abeda container no nka me fa me do ina ma no ma onko ya sa de we ma nti abrabom no usi so e a papa sa abrabom usi so a o fo oba ba ko a oba ko fo oba ba ko o se fa hye wutirim se ma no ye nyina ye ade ba ko pe na tu be ko ha na wakọ ha akono no o se ene eno na de no abewie de wawie nyame na meka oba bi o kwa na sebi ka fra na ba lock di na chi odo wo kaka na spirit obi bia se first na me drive oba bi o do wo kaka no kwa na police ni kwa won ye no kwa na wachew ne wachew oba chi we si utam keke enkosi onye hwe so ati ase before no obeja wo na che se bibia aye de ase esu ni nyina na chi no spirit bi di nipa chi a time bia no otwe ko wura sa de no spirit bi di memechi me ka ho enti wo de no wo ni say spirit bi na eye wo sa yes because sabi ka fra maba na mafo obi na amboa me na me so o mati group bi di o kwa ejo particular si na antin kese oba yi me se kwa sa nkofo no kwa na nka wo so nka o mede o meka bi ma me but me ka che wo no bia pada e wo TikTok WhatsApp group tu wo hwa no mo de wo tun mu da bi me ana me frɛ won me ka so mo so eti sa WhatsApp group no wo hwa yetimi eno no mo ye ne say bebre edo so aburo be 100 ye hook up for there o ene am ti bi da bebre ma ye SS for there o bebre one day me ti bi da bi kura se be ka frɛ onu so che se onu wakoso okumen ni wabuem na ode ne sai yi se wo eyi wakono a ene eja wo hwani ama me se ma wani hwani ama kana wo ti ho a sa de ma we nyina wa hwe bi da eja de wa hwe ne ma wo tumi afrɛ ne se bi a wo ni be video sex obetumi charge 100 Ghana 80 Ghana me wa de kwesre wo tua obema wa de wa hwe wo di wani ko kana hwe nti eno wo hwe dodo wo se me hwe se omo ya na omo acheche wa toto wo se bi a wo pese but unhwe bi da oh da bi eja idea say wa hwe o ma me hwe se yani se omo de ba 2 page ni but je se omo de 2 page ni okay e we hu hia enti aware dodo wo se na waje afri wo ma na aware so wo ma bebre Saturday ya be ya me baba ko mo baye no wedding wo yi no mo baye adore ne wedding okay eti anu de o matimi afro o sebre ni o ka hwe nchira me na tene se me na me wo prison no na mo se doctor din ko be ware no to be tu ni tinsa okay nti o mo che no mo se na 200 okay na me di nti me fi prison ba no okay ana me frɛ ma me na me san se akwara na ware na kosisen ma me ni so mu di matema ma me bufu se na 200 ne sa ma on ba eti na se wo hwe ma wo ma no mu omo fa me nyehwe wo nananom sei o nananom am dos omo ayi kwa mo nananom be 30 o ma ye 14 o nananom ye 30 oh so me ma na bi ma wo 5 6 na de na ma wo ne omo tena dodo sense no omo wuye omo free no fan say mienu na free wow eti die na apese die wo hwe wo no wo ye ma wo ti say ya metie container na me da o mi say mesi offense for bedroom and hall but me krom dia me say me nkonkotena ho bi wow me nkonkotena me krom ho bi ko me kotena wa me ho dia me kwakwa ye wo di me nkonkotena ho bi nti obi be boa me na bia single room kra se na be ya because wo kwahye me container na ya me to top fridges wo omo tonton scraps omo tonton scraps catch iron ne washing machine me to turn na sie ne ma kizia container mu kwa man te ba bi kitu bi na metumi da ho Madume so electric bibia to me see jet me to metumi yes kase bia me pesa me ko ha dan na bibia bobo wow emu bia ne se nka minya kakra
nti sister we kwa ka che me say sa sika na me ko ha da ma me fa ko ha na nka me mbo na yiwie ne dan no okay na nka enko na me so ontwe na me ye ne ho ade yiwie ansa sa sika na me say me ko ha da na obo na bosia nti bra me kan sa asem no che na me so onfa me sika ma me oyi me sika ma me na ja ko baby nti na me hu so ano obibi na ope wo mo nti na me so ye de papa ensem a yaka nyina no eden na ebisade be na apesa wo de to adofo na me to adofo anim se wo me se me se ma wo bebre but nkola ni na yi mi ama yese bia nkola na omo chi omo ho nchire on but omo yi mi ama because ma me phone na ka show camera no enie ma me phone ka che won sai ka bi die na wo pese adofo abrochirefo bi o hwe no bi o hwe me nka omo boa me na me nya single room na ja me na ma nka no be boa me me nya single room na me ma nka no be boa me ka na me ka no ka dada ade a metumi ya na se bi obi fridge be se no me ko fa ba ya de awde mada ba ko butumi da ya adwuma me na ya de aboa okay nti adofo bi a o pese oboa me no oboa me na me nya ba bi di mititu a nka be boa because me adwuma bi ani ho a minimi ye adwuma bia ni ho a minimi ye se unya ware a obeware bi mu mame your friend say you are na you obi anade of me we minim nsa no minim say obi kase waboko a minim ade of touch there okay nti musu mi oba bi a sebe ba kwa se tena ye nti kemiye ba ku bi obetima ase se na meti bi opam saa na ka ode me tena ka be nti wo nsusu se wonnim saa ne ma ne nyina ye no nti na ode na koye ma asem no nye se bi a sebe ma ase ma na ma sebe na me fa obi a me pe bi a nye saa na ti but yeah continue bo musa me nko abi wa bi ba siso ko kwa na adwuma bi amba na me nko betumi hye ho saa na chese me require de aho okay nti se me oba bi obetima semase a na ne na tena container nim ana nti na me se me ko bi bo me single room single room coach ko nka wona me single room so ba no ba no odini agigi we ni kaka okay se na say bible kwa wo bible mu se but we dey wo hunti ya onyi pa no mabubi nsa kakra okay e do wona me chen yes e bi a ba wo de onu mo bensa wra ho nti wonya oba kakra ba ku bi a obetima semase etu wo ho a eya awore ho pa adwene ben na wo ho eta ba uti ya yo ho mpo metu bi a na nka eya me se nka mennu maduro kura na miwu because obi a ma wo ba obi wo ko ye wo na onwo da obi ko ye wo na ma se onwo da o but ma wo ma ba ku 15 e wona nanum 30 yes omo wo bebre wo sika nkasa bebre omo wo sika nkasa but yes omo mfa me nya hwe asemisi me fro ba ku ka kire no o se da me nya bi amama no yes oni bi o wo ba to on kasa me nti me fisi me hu se dia me so me krabia no nti ature bi ku ana nka me nya duro bi ku ana nka wo se me no me nka de ba china se me wu de container no ku ana nka che se na ma ye because obi na mo o problem but one ka o mo hu so problem o problem ankasa o problem na se yes dan me bom hu modern senka menye sika bi na ka mako hide but wonye sika na bibia bobom baka say Germany pa no omo hu wonye sure say eniema a waye from onkola bremu ne masem ma wabububu mo kwasea na aye wo saa me obi akwasea me ware ma miensa ebom me from unit na ase e obi adwa na minim se nka sebe ye nuanom mpepe for muslims for na nketi mi ware dodo obi a wo mope na se Christian CAC elder moa na wutimi ware ma miensa na me osha oye wo san ye osha kan welfare na me da na chese na sika ne ba enti na wo decide say sika ne nche dem ma chese bi obi wu a obi ni bibi wu a na ya na chese ya kopie na chi unsusu sese ne wo kase esnobia ne spirit ati mu no ebia na waye obi bibia saadie no mame na me che ose me sebi kafra oba o netu wa dem bon na me de bayo enkola no a wo ne wawo mo omo ma me we enkola na me kase sisi a 5 na me ka o ma 5 na ma me we omo ne ma me oho ba me fi prison ba me ko kwa wanhwemanim ohumi na osori na enti nkola ne hwe ma me no but wo papa na wo de nkola ne ba ye ne die wo mo nhwe wo won say ade ne say ne okay emema hwe yen no mo mfentum hofo because say enche ye ba be di Mother's Day June ye be di Father's Day na so do Mother's Day a eya ase ne ankofo ye omo maame no no eya mema ne ntia ase say do Father's Day ko bi announce okay say
wo ye papa na wo ne obanyem na wanhwe maame no anhwe nkwala na nkwala ne ni mu nkwala ne ni mu won se omo hwe bataya na mema no bebre na so ka se o munya omkra no munyinyi a ombeba but won se we di omunyiye no wo mama so ba pra na nya se oba be yo bibi asam ko wotiwe me no awo ba ko ma hwew me no awo mienu ma hwew se ba wo ma me no awo ba ko mienu de na me no problem ba me no awo ba ko 5 na me hwew wo abusua wo kuro na chese woti me ho na den na wo practice sa bia no kwa no me nkola ne maame no wo ye maame no ana wo ye wo made bi ma ne ye wo mo ya na ene edidi mu a ne wo ka se wo 5 ni na na oten ho no ne kura wo mu ne se oba ebu oho a na wo kura no nye ne yie ne do kura fi mu wo ye na nie ya nanso no ne nkola ne nti e na ono te wo hu se so jawa himfa na oko inti se wo tumi onya baby de ne tito enkwara nya baby de ne tito inti emma ne bebre na betena ho saa onjayo papa me se sa ye bre no aso me se me no wo anumi okay me fa no ton abe ne no ton but me she ni dwe no oton e fa nsem paboa ene ka omo de ko be fa mpaboa no kunya accident ni pe be 5 kwa na omo wo ka ono kwa na me fati ji insurance man ye bre ni nti listen ensema ye ka ni nyina we ka e pese wo show camera yi mu na opa nkola ne chew no matter sani etie bia na ade achi ade ese nyina no wo fie ni kwa animu wo hia nkola no wo nchen pa nkola ne chew samfumsuo bi mpo na waye omo a wo mo nhwe nyame ani wo mo fa wo bone enchew no matter what no mo nhwehwe be pa chew yes ade na mayen what mate na metuma kan se bo nkola ni din nkola ndem dum bo mu na din show camera ni bo mu din aha ana esimansa sister bedua me pa mocho se maye mo bona wo so be ocho hye no yim na chi achia se bonu mi na me da ye mu na mi nyim na mu nyim a mo ka se be o so wo pan wo wo hen na pan opanyi wo ho na wo hen mo betumi aka da ba di na wo da ye nti ye ntena ase ne ye nka asem na bibire nfi wo na ye nhwe wo de se be manu madidi ahin na me ti si se ya fe na me koto atara na me koto mpopo mo tena ho na me wu a nti mo betuna ho ahwe ma me de awro ho me de wu ansa na makra mo be mayi te mesre mo re metasi ya me wa ho odin ya metumi ko be mo me ye fo dombo na aje ho ba na obasu ho aja na ye na ye ntena ho fefefe boni bia me da ye mo bia no mo ene mo maami bia mo maami bia se mo maami no se maye ne boni ma hye ni mu na waka che mo kwa na mo fa ncheme mo nka nche mo maami na mo maami fa nchem na ye nsa ntena te de oba na aja because me da contain them e china na se adwuma mi ye se je bia tomu ana bibisia ene wo court case no so nse ba o se wo court case ni so time na eso enti sira wo me se wo mani o bebi o mo bia no wo mo hwehwe no mo nyina wachi o mo pe lawyer ma o yo ana me say lawyer no so a obegina ho a oprebe ma me no ya me nhira no na ne bibi obeye bi onye yi no your friend is a lawyer dey okay then I say lawyer me de wase say da no wonni me ba bia na wugina me ma me ma o ma me be o mo da ma mo se me nhwe mi mpa me no o mo Ghana card na water bill receipt ano ko a che say o mo de a che me nti mesre wase me de yankopon wata suro me de ne da wase na ta me no so a ya me nka wakoma ne betwitwaje me na asem no menyim ho hwe na kwa yi lawyers ne so show camera nim na power mo show me so bu kotodwe kura na se bi o mo fan show ai obenya me ho do no omra na o metwitwaje me na ba ko ise ya na ye kakaka sa na o mo dim kotum 15 years makobre o prison ankasa na ja se be ka fe na akoko hwe ohun o wi mi na obefie be kan timese lawyers amo wanka ha o mo modern na mo moboa mo nsan almost nyame aduma 22nd of this month ya yes yakọ nsa on court mesre ma asem mo boa me na asem ne minim ho hwe na bibia so wie peso a me de yankopon beda mu ina ase e we nje TV so he ya TV ya so baba beda mu ase mesre mo papa ko bretwu na me gina mani ma pa mo cho nti mo boa me na asem e mo da atomesu enfiri ho na we mu fi abehwe wa bra boye ntumi mo mabra no bi so o single room mo betumi de aboa me no o mboa me na me ho kire me kontinu na me de me bre heat awo me ya sam kutu aso ja ba yende mesra mo amu twetwa mboa me nya ba mala okay yo damasi Tinasi papa me fa cho fa wo telephone number okay counselor fa final words to ja na on fa ni telephone number into ja
ni aye ka ne se niama sisi e wa abrabom e chese e ya hwe yi onipa a wonim no ehu hia left ni niama bebrede bia meka se emema de eye sima na oba de asamato so nti hwa wa abrabo yi wo ye be ma so ahunu once o ka no oso yo mbi mu de ye nsa mbi mu adamfo obi so de ye ma asem chi se wo hu to kese na wo di echi wo hu no fo na wo di echi si na de ni kwa wie ya hwa oso no ade ni jail bed etuo nti etuo bi de wo be ko jail nti hwe ni ye na hwa ho na wo ye be ma so a wo ni oba wo a hwe ankwala no se oba na wo ni wa asem a ankwala wo ni asem enye se du mothers de ni etone amama ya hwe na want na wo ni omuntina ye eni omuntina ye enye se obenyini tawo ne abeta se nkwa ho se efuo na wo nenam ho ya me sha counselor telephone number wadaroma my number 0243 28 37 84 0243 28 37 84 mediane counselor perfect social media wa warrior mun sem relationship frame na yankasa na me sha papa pa cho camera nim na fa wo telephone number obi pese of support wo momo eni bibia but wo number e correct number etu edwamaye papa cho me number me use ya 0533 63 4104 0533 634104 edina bebe na mo ye Ghana card na je na mini hanti oba bi na ode ne Ghana card agbo ma me da ye but Memphis can't so mo yi fi so da edina bebe na ya ma wusu a oba mai dia wa bre wo mo nsa eja we nka spiritual father part no mama na ye ma no cause na o ka na so wo hu se eye huhum bi na eye ne sa eti e kire me do be kwa koma me papa wate me spiritual father because em say niema nkoyi wate e be hwu nkoyi kura e be say for me da mo asenya kopo hira mo say me to sa frem a mo ba ye papa nyame ti ase bibi abaye kama why I mean sure ebusia ha na bre no be makwan na ye de dwumadie no ye de esi na se kase enko enfama aboafo a dane da wo mo ebo mechi dom Jeffas P capsules, Angel beverages, and normal dear Papago furniture, ladies in collections, cute cats, the boy fashion jewelries, Kwejo shoes. But of Yankopo wonkoso unshaw, wonkoso wanya ukesie, sadani da unya bre, na uje bre, na washaye, ne dru kasia da, the catcher say, Angel TV, 7 p.m. pepepe. Experiences in life with Nayas. Bitia original Nayas backup. Fire number no. Nemu facha ye. Send the yentimi MBA phone lines. Na one for adventure ama. Dasane baby phone lines. Yankopon. Wankoso nshraw. Wankoso nya okase. One more ho ban. Enkwani ahodi. One more wade ye nyina enyi. Dasane.